kom il-lejla għal messaġġ ieħor minn ġewwa River of Love. Jalla dal-messaġġ ikun ta' inkoraġġiment u iħeġġek u ġej għall-kelma iħeġġek ġej mill-kelma ħuġġiġa. Jiġifieri qabad nar ġewwa fik. Amen. Grazzi Ġesu. Ejja nitolbu u iftaħ qalbek, iftaħ widnek sew fuq dak li ħadkellmu l-lejla. Itolbu miegħi, Missi Qaddis. Grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Għatini ġuħu għacċa l-kelma għadisa tijak u iftaħ li għajnejja, iftaħ li widnejja spirituali, għatini qalb fertili art biex tirċiv il-kelma għadisa tijak. Fejn jien il-axħa biex tamel frott. Assaltna. Mulejjina ħanil għal-kelma tijak u għattu iktar ma reġan kun l-istess iktar. Fissem Ġesu Kristu. Amen. Il-lejla ħankompli nitkellem fuq is-sitt lezzjoni fuq id-doni tal-Ispiritu Santu. Però ħanamlu daqsxejn ta' diversion, imma mhux totali. Ħamorru fi ktib ta' Mattew Mattew ħamorru ktar tard, Mattew 11, ħamorru minn ftit ieħor. Imma ħamorru fi ktib ta' Mark 16 u ħamorru wkoll fl-ewwel Korintin kapitlu 12. L-ewwel Korintin kapitlu 12 u Mark 16. Mark 16 jispiċċa bil-klim ta' Ġesu li jagħti il-kommissjoni li jibgħat il-daw kollha dixxipli tiegħu, intom kollha dixxipli tiegħu, jibgħathom kollha kemm huma, kulħadd jgħid kollha kemm huma. U sa dakinhar kien hemm biss nistgħu ngħidu hekk sa ċertu punt, nistgħu ngħidu biss kien hemm uffiċċju wieħed għad jeżisti għalkemm ma kienx kien għadu stabbilit għaliex il-kelma apostlu għandha sinifikat, mhux biss uffiċċju, ma tfisser ukoll mibgħut. Allura sa ċertu punt għalhekk aħna mhux sa ċertu punt, letteralment, għalhekk aħna ngħidu li aħna Knisja Apostolika, mhux imma ġejna mibgħuta minn Kristu għax kieku hekk, kieku kulħadd jista' jgħidha dik u jekk kunti ta' Ġesu, sa ċertu punt għandek raġun. Però mhux ħanitkellem fuq hekk. L-ewwel kapitlu 16 ta' Mark, Ġesu jispiċċa b'dan il-kliem, ħanibda naqra minn vers 15. Ġesu qal lil daw id-dixxipli kollha tiegħu li kienet jisimgħu wara li qam il-mewt. Għallhom morru fid-dinja kollha. Fid-dinja kollha. Fil-politika, fl-erja tal-finanzi, commerce, fl-arti, fl-erja tal-arti, erja tal-edukazzjoni, fl-erja tal-gvern, fl-erja skolla, dawk li jgħidhom sferi jew muntanji, jew kella governanza tista' jgħidilhom li trid. Ir-reliġjonijiet kull fejn hemm reliġjonijiet differenti. Ġesu bagħthom f'dawn l-inħawi kollha, daw il-sferi kollha, hemm 7. U morru xandru il-Vanġelu lil ħolqien kollu. Xandru l-Vanġelu. F'postijiet differenti Ġesu jgħidilna x'tip ta' Vanġelu. Mhux il-Vanġelu tal-Knisja Kattolika, laqas tal-Knisja Evanġelika, laqas tal-Knisja Battista jew Pentekostali. Huwa l-Vanġelu tas-Saltna. Għandi lezzjonijiet sħaħ fuq da, imma ġas biex nagħmilkom fil-qasir għal dawk li qatt ma smajtu jew dawk li nsejtu, tfisser jiġifieri kull fejn din il-bxara tajba diġi mxandra, is-sultan jiġi jkun qed jiġi milquh u jiġifieri kull fejn jiġi s-sultan is-saltna tiegħu ir-renju tiegħu tiġi. Amen? Mela min jippridka l-Vanġelu jippridka s-sultan u s-saltna tiegħu. Kull fejn jiġi Ġesu pridkat bis-saltna tiegħu, is-saltna tiegħu is-saltan fuq kull saltna oħra tad-dinja. Ir-re jirrenja. Amen. U għalhekk aħna nissejħu biex inkunu bħalu rejiet bħalu u miegħu. Issa. Morru dew xandu dan il-Vanġelu tas-saltna mal-ħolqien kollu, ma kull imkien. Issa tajjeb li intom toħorġu fit-toroq u tmorru tevanġelizzaw komplu għamluha u jalla tagħmluha kollha. Ma da ma jfissirx min imur biss jevanġelizza fit-toroq, da għal kulħadd. Fejn taħdem inti dik hija s-saltna fejn Alla poġġik.
L-isfera ta' influenza fejn inti msejjaħ biex tinfluenza. Jekk taħdem ġo bank dik hija l-isfera tiegħek, jekk taħdem ġo skola dik l-isfera tiegħek, jekk taħdem għand il-grocer dik hija l-isfera tiegħek. Kull fejn tmur inti txandar il-Vanġelu. Mela, min jemmen u jitammet isalva. Iżda min ma jemminx, jiġifieri min jemmen dal-Vanġelu u jitammet isalva. Min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsiebħu lil dawk li jemnu. Forsi daw affarijiet għal xi wħud minnkom huma basic, imma xi kultant importanti li nisimgħu wkoll xortu affarijiet li nkunu inna ma nisimgħuhom u għal xi wħud minnkom ħajkunu ġodda totali. Dawn huma s-sinjali li jsibu lil dawk kollha li jemnu. Din mhijiex probabbli, din hija wegħda. Aħwa din hija wegħda. Ismawni, meta jiena ġejt imwijat xi ħaġa, din ifisser li jiena mmur bwiċċi minn quddiem bil-konfidenza, mhux bil-arroganza, konfidenza. Konfidenza li dak li batni tani awtorità, tani qawwa, tani jett, tani dritt. U tani, għax believe it or not, il-kelma sinjal tfisser token. Xi ħaġa li turi b'evidenza dak li tinxandar. Issa ħankun onest, nkunu onesti. Ħanna milkom mistoqsija sew dawk li id-dinaw prezenti dawk kollha taraw fuq televizjoni u YouTube u Facebook. Kun onest miegħek innifsek. Kemm il-darba aħna l-Kristjani tista' titkellem għalek innifsek u tista' titkellem ukoll as well as b'mod ġenerali. Kemm il-darba int xandart il-Vanġelu u waqt li tivvanġelizza int kellek aspettattiva dak il-ħin stess li mirakli jseħħu. Olli dejk, kunu onesti. All right, mela, ħanerġa' nagħmilha. Kemm hawn minnkom ġieli xandartu l-Vanġelu? Dak suppost kulħadd, Kull imkien, kull fejn tmur. Imma, kemm hawn minna li xandarna l-Vanġelu, awtomatikament naqbdu dak il-gear, we put ourselves in that gear, u meta tinxandar qed nistenna li Alla il-moment li ħanxandu ħanaqsam il-Vanġelu ħajaħdem miegħi bis-sinjali. Kemm hawn minnkom kunu onesti. Li meta tagħmlu dan in dak il-ħin, mhux xi ġanna sena wara, dak il-ħin. Dan tista' isir dak il-ħin miegħek. Kun onest. It's okay. You are being honest. And that's exactly what I think. Għandaw kollha qed isegwuna, jiġifieri hawnhekk jekk naqbad minn mija, ngħidlek pereżempju il-maġġoranza għal-kemm xandru u hekk għandna nagħmlu u tajjeb li xandar u kompli xandar, però believe it or not ħafna minna aħna tħallna ġo mode li spiċċajna nxandru biss imma ma nistennew xejn. Inxandru biss mingħajr ma nistennew li xaħ. Alla ħajopera miegħi dak il-ħin. Mhux sena wara, mhux meta jiġu l-Knisja, kull fejn tmur dak il-ħin. Issa, di, l-Ispirtu tal qed jitkellem minni bħalsa. Ma rridx nibblafja. Da kollu mill-Ispirtu għax ma ppreparajt xejn. Imma jiena ngħix preparat, ovvjament. Jien mhux qed tipprepara, ngħix preparat. Imma apparti minni. Qed ngħidilkom hekk għaliex ovvjament f'dajt l-Ispirtu Santu li jitkellem minni. Moħħkom hawn. Tajjeb. U din jirrifletti simgħu għalih issa aħna River of Love. Aħna River of Love famużi li hawnhekk isiru l-mirakli. Aħna famużi li hawnhekk in-nies inħelsu mix-xitan. U grazzi Ġesu, u tatent isiru famużi anke pajjiżi oħra madwar l-Ewropa jafu li River of Love hija knisja ta' qawwa u tal-Ispirtu Santu. Di jafuha, u knejjes oħra jafuha. Anke ġo barra minn Malta jafuha ġifieri. Glorja lill-Alla, imma dik hija m'għandix tkun l-eċċezzjoni, għandha tkun in-normal. Allura x'għandna aħna għandna ħafna Kristjani well-meaning u jekk tħobb il-Ġesu salvat, imma għandna ħafna Kristjani well-meaning u mhux vera meta jxandru l-Vanġelu qed jistennew li dak il-ħin qed ixandru. Xi ħaġa sinjal ħajseħħ. Fejqan ħelsin il-qawwa tal-la tinżel fuqhom, isabbathom mal-art jixxejkjaw, jew jitkellmu bil-sna, jew inħareġ id-demonju minnhom jew tkisser xi ħakma minn fuq ħajthom, xi ħaġa ssir il-moment li jiġi mxandar.
Mela illum ħan releasjakom f'isem Ġesu Kristu għax dak il-mole poġġi fuq qalbi that you go and expect signs to happen when you preach. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Xi kultant aħna nkun daw ħanek din iskrittura hija skrittura popolari mal-Kristjani kollha, mod speċjali Pentekostali u karizmatiċi. Imma ħafna ixandru, imma meta tixandru mhumiex jistennew li dak il-ħin li qegħdin ixandru u jaqsmu ma dak li jkun ħajfiq, ħajnħeles, ħajmissu Alla dak il-ħin. Jixandru u għabli jgħidulhom ejja River of Love għax hemmhekk naraw il-qawwa tal-Alla. Praise God, komplu jgħidulhom hekk għax hekk vera. Imma jistgħu jaraw il-qawwa tal-Alla qabel ma jiġu River of Love, għax River of Love huwa l-poplu mhux il-post. Amen. Mhux kulħadd qed jgħid amen. River of Love huwa moviment ta' poplu mimli bl-Ispirtu Santu li Alla wedek jekk inti xandar il-Vanġelu tiegħi instenna sinjali jiġru miegħek. Alleluja. Amen. Token. Taf x'inhi token? Inti ma nafx illum il-ġurnata, insomma, naf, xorta ġieli mort, imma qabel fi żmien kont mur token. X'jiġifieri token? Ġifieri li inti ħallast ħadd tidħol għat-tokens. Sewwa, għandek xi ħaġa receipt riċevuta. Aħna immorru b'wiċċna minn quddiem inxandru l-Vanġelu tas-Saltna u b'riċevuta b'wiċċna minn quddiem qed nistenna l-mument li ħanxandallek xi ħaġa sopra in-natural ħasseħ fik dak il-ħin. Miegħek fuqek dak il-ħin. U ħanibatkom illum f'isem Ġesu Kristu, u daw kollha li jintom parti minn dan l-artal, parti minn din il-movement, parti minn din il-familja. U dawk li għadkom minntomx parti minn il-familja, ma taħsbu biex isiru li ħadd iġġiedu biex isiru. Amen. Għax Alla ma rridx monument, Alla rrid moviment. Alleluja. U jekk ma tkunx movement, tispiċċa moviment, toqgħod tagħmlu l-fjuri u x-xamat. Amen. Aħna moviment tal-Ispirtu Santu. Aħna, xieġvi moviment, għax l-Ispirtu Santu jekk irid jopera, mhux ħajopera mill-fjuri u mill-siġar u mill-bajtar ta' xewk. Il-moviment tal-Ispirtu Santu ħajopera minn nies mimlija bl-Ispirtu Santu. Hello, amen. Mela lejla meta toħorġu, in-nies li ħad iltaqgħu għadha magħhom, qabli anke lejla stess, jekk ħadd xandollhom il-Vanġelu, stenna, expect bl-Ingliż hija l-kelma, that something will happen to them right in front of your eyes. You will see the power of God touching their lives because this is the hour of the church to rise up. Hallelujah. In Jesus' name. Dawk li xandru komplu xandru u dawk li qabel kontu xandru u għad ma sejntu t-ġej. Il-lejla ħajn bidel kollox mill-lum il-għudim ħad bida t-stenna. Amen. Hallelujah. Grazzi mula jisma għadi. U dawn is-sinjali forsi jekk iħossuha le dawn is-sinjali jisieħbu ħajmorru hand in hand, eat feet ma daw kollha li jemmnu f'ismi. U f'ismi ikkaċċixjaten. Mhux pastor jew apostle biss jew profit jew evangelist kollha li jemmnu f'isem Ġesu. Ismawni, dat ngħidilkom kważi qed inħoss. Isni da mhux intikom il-ħalib illum, qed intikom naqra ilma bil-smuħ. Għax sa suppost il-basic. Imma l-maġġoranza tal-Kristjani laqas il-basic ma jkollhom dik l-expectation. You and I have to live with expectation that I'm on a mission from heaven. Hallelujah. On a supernatural mission to release heaven on earth, to release heaven on the sick, to release heaven on the oppressed, to release heaven on the downtrodden, to release heaven on the brokenhearted, to release heaven biex nirelease il-sema, il-ġenna, il-Vanġelu tas-salta tas-sema biex jinvadi l-ħajjiet ta' dawk in-nies li jiena nimxi ngħix magħhom naqsa magħhom. Amen aħwa. Tajjeb li tgħidulhom hija River of Love. Good.
Imma jekk inti tarhom imisshom il-qawwa tal-Alla propju ma taqsam magħhom, mhux tal-li huma jġiru fl-flaf tal-li jġibu r-razza u r-radjeka kollha. Amen. Thank you, Lord. Mela, kulħadd jgħid warajja, millum il-qudiem jiena ngħix b'aspettattiva li meta nitkellem fuq Ġesu u nxannar il-Vanġelu, Alla ħajmiss in-nies, jiena ħanitlob magħhom u Alla ħajfejjaqhom, ħajjeħlishom u ħajmisshom bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu. Hekk ikun fis-sem Ġesu Kristu. Amen. Hallelujah. Hallelujah to Jesus. Dawn huma sinjali li żgur il-kelma li jsibħu ġifieri they will, kulħadd jgħid will. Not maybe, will. Listen, don't put a question mark where God has put an exclamation mark. Amen. Ta' mhix mistoqsija forsi. U għanejdilkom ħaġa ħaħwa. Fl-esperjenza tiegħi jiena għandi 30 sena l-għalaqhom il-sena d-dieħla fil-mulej. Madwar 27 sena fi Kristu f'ministeru. Mhux bil-forsi ġivi pastor, ma nopera f'ministerja. Ħafna drabi li Alla użani jien ma ħassejt xejn. U tallimt u għaddiet nitallem, għax ma tiqafx titallem, li iktar meta ma tħoss xejn iktar wis probabbli Alla ħajopera. Issa mhux għax tħoss bil-kontra, imma fi sens ħafna drabi aħna nimxu għax ma ħassejt xejn, għax inħossni dajjef, għax inħossni għajjien. Isimgħuni, jekk inti tiniftakkar u tfakkar lilek innifsek, this is not about you. Din mhux int, mhux kemm int b'saħħtek int, kemm inti bravu int, kemm int qaddis inti, din hija kollha x-xitta tal-Ispirtu Santu li topera bil-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li ġiet imħallsa ġib id-dowkin minn quddiem jismu dem ta' Ġesu Kristu mħallas inful. Amen. U meta inti topera tgħidlu Alla mhux qadix, jiena ma jisħoqlix, jiena mhux għax jiena b'saħħti, jiena mhux għax jiena bravu, imma mħabba dak kollu li għamilt int użani mulej u rrilix għal-qawwa tiegħek. U meta jfiq u meta jinħallsu Alla jibda jmisshom, jgħidulek xi ħaġa mhux jiena bil-kontra tinħoss bħala dak li tħoss int. Mhux jien. U tagħti glorja lil Alla li vera Alla huwa ħaj. U għanna ħafna predikaturi f'Malta u madwar Għawdex u mad-dinja kollha li jippredikaw fuq Ġesu ma qatt ma jruhom il-poplu li Alla waħaj. U ħafna għaddu jafu li l-Alla biss teorija. Il-Alla ħafna minn nies jafuh biss teoretikament, mhux b'mod esperjenzali. Amen aħwa? Alleluja. Mela, ħankomplu. U dawn huma s-sinjali li jsibu lil daw kollha li jemnu f'ismi kollha kemm huma kkeċċexjati. Jekk ix-xitani ġelek tixtri l-gidba ma dak xogħol tal-apostlu biss. Għajdu li f'Malta kemm apostli? Dak xogħol tal-profeta biss. Kemm hawn profeti f'pajjiżna? Dak xogħol tal-pastor biss. Għaw, 4 pastors. Imma nofsom ukoll ma jemnux bil-qawwa tal-Alla ġifieri diġà naqqasnihom f'nofshom. Tikkategorizzax jaħaxra affarijiet li Alla ma kategorizzax. Dan huwa xogħol tal-grazzja tal-Alla. Issa tabbużax fis-sens għax ħadd Alla jużak taħseb li int speċjali. Aħna speċjali fis-sens għax għamilna wlidu. Grazzi Ġesu dik hija l-iktar l-ikbar uffiċċju li qatt se topera fih. Li inti u li Alla. Il-kreazzjoni mhux qed tistenja l-apostli operaw jew jimmanifestaw, il-kreazzjoni qed tistenna bil-ħerqa li Alla biex jimmanifestaw. Nemmen f'apostli għax inwed minnhom bil-grazzja tal-Alla u għall-glorja tal-Alla. Sewwa. Imma mhux għax apostli. Għax ukoll naf apostli li ma joperalx fil-qawwa tal-Alla infatti. Ma nafx eżattament kif tkun apostlu għax waħda mir-requirement biex tkun apostlu verament huwa titopera bil-qawwa tal-Alla. Imma ħila. L-aqwa li nies isalva. Amen aħwa? Imma mhux apostli equals joperaw fil-qawwa tal-Alla, ewliet Alla Kristjani equals joperaw fil-qawwa tal-Alla. Xumbat il-xogħol apostoliku huwa xogħol speċifiku u uffiċċju.
Amen, taqbdu d-differenza? Amen, aħwa? Xumbat il-xol ta' apostlu ħafna minn ġast jitlob għal-fejqan u għal-ħelsin, hemm ħafna xogħol iktar minn hekk. Differenti. Mela, u dawn is-sinjali li jisieħbu dawn huma s-sinjali li jisieħbu lil dawk kollha li jemmnu. Mela kulħadd jgħid warajja. Millum il-qudiem naqbad din l-iskrittura, nemmina, nibbaża ħajti fuqha u millum il-qudiem jien kull meta nxandar il-Ġesu Kristu u l-Vanġelu, dawn is-sinjali ħajsieħbu lil ħajti, ħajsieħbu ħajkumpanjaw lili. Fisem Ġesu Kristu jiena ħankeċċi x-xjaten. Ejda! Fisem Ġesu Kristu jiena jitkellem bil-sna ġodda. Fisem Ġesu Kristu jekk naqbad xi serb jew nixrob xi xorb li suppost iġib il-mewt, dan ma jagħmilli l-ebda ħsara. Jien inqiegħed idejja fuq il-morda u dawn ifiqu. Dan jiġri miegħi u ħajseħħ miegħi millum il-qudiem fis-sem Ġesu Kristu ta' Nażaret. Halleluja! Amen. Amen. Vers 20 jgħid hekk ara. U man mbagħad marru jippritkaw. Mela bħalma tgħid Rumani kapitlu 10 vers 17. Ma jistax jemnu f'dak li ma semawx. Ma jistax jisimgħu jekk ħadd ma pritkalhom. U ħadd ma jista' jippritkalhom jekk ma jiġux mibawta. Hawnhekk River of Love hawn mijiet il ġew mibawta. Intom diġà tistgħu tinvadu dil-art. Malta m'għandi skuża, Malta għandha xi ħajja. Mhux qed ngħidkom River of Love biss, imma River of Love żgur. Amen aħwa? Mbagħad marru jippritkaw, mela tiftaħ ħalqek. Tippritka. Imma ma nafx naqbad ngħid, ibda għid x'ġamel Ġesu Kristu f'ħajtek. Dak huwa il-Vanġelu ħaj tiegħek skont Joseph, skont Mario, skont Edwin, il-Vanġelu skont Gordon. Mela, il-bxara tajba x'għamel Alla fija u ħadd ma ħajmerik. U ħadd ma ħajmeħodilek dik it-testimonjanza. Amen. Jistgħu jajruk, jistgħu jitqu bik u jgħidulhom kompli tħaq attara kemm tajb il-mulejt inġiblek il-verħ. Diġà l-ewwel sinjal. Amen, mhux vera jew. Halleluja. U mbagħad marru jippritkaw kullimkien, mela morru pritkaw kullimkien. Aħna River of Love għandna teams tal-evangelizzazzjoni. Ma toqgħodx tistenna biex tkun fit-team. U wara ma tmux oqgħod tistenna biex kollok mikrofon jew xi page jew xi plattaforma fuq il-Facebook biex għax imħabba għandek il-paġna. Jekk tittiprika l-Vanġelu tittiprika kontinwament kull fejn tmur. Issa mhux qed ngħidlek tkun redikoluta, jiġifieri tispiċċa titkellem b'imħabba, titma tawweġ il-verità u ma tbiddel il-verità għal ħattuqat sewwa u tistenna l-qawwa tal-Alla topera miegħek. Dak li wet il-mulej. Amen. Mela itkellem, xandar, ejt xamel Ġesu Kristu miegħek. U m'hemm bżonn titkellem tkun taf ruxma ta' Skritturi, anke tkun taf Ġwanni kapitlu ta' verset ta' 17 diġà biżejjed. Amen. Halleluja. U mbagħad marru jippritkaw kullimkien. Il-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma tagħhom. Ġesu iwettaq dak li inti tajt. Di qiegħda l-istess Ġeremija kapitlu 1 minn vers 12. L-Ġeremija għallu, Ġeremija ara jiena poġġejt il-kelma tiegħi fommok. Irrilisa l-kelma tiegħi u mbagħad ħalli f'idejja sta għalija biex jiena nwettaq dak li inti tajt kliemi minn fommok. Amen. Il-bniedem ma jagħmilx mirakli. Alla juża l-bniedem biex jiseħħu l-mirakli. M'hemm ħadd jagħmel mirakli f'isem Gordon. Nista' ngħidlek jekk xi ħadd tagħmilek miraklu f'isem Gordon, dak il-ħin stess ħadd edel fuq il-miraklu. Għax mhu miraklu xejn. Amen. Ġifieri ma jeżistux fejqan f'isem xi persuna. L-unika nies li jfejqu jeħilsu u jagħmlu l-mirakli jew joperaw fil-mirakli huma nies tal-Alla u li tissaltna tal-Alla li huma ħaġa waħda mal-Alla permezz tal-Ispirtu Santu ġew mwilda miġdid. That's it. U l-mulej kien jaħdem magħhom. Aħna da drabi ngħidu jiena naħdem mal-mulej. Hawnhekk qed jgħidlek il-mulej jaħdem miegħek.
Il-mulej jaħdem miegħek. Għajt il-dak taħdek, il-mulej jaħdem miegħek. Il-mulej jaħdem miegħek. U l-mulej wettaq il-kelma li toħroġ minn fommok bil-mirakli li jisiru. Li jisiru. Issa, għalix battilkom fuq dan? Battilkom fuq dan xaħna dal-axħar tkellimna fuq id-doni tal-Ispiritu Santu. Pero believe it or not, dan mhumiex parti minnhom. Dan mhumiex parti minnhom. Għaliex? Għax daw is-sinjali mhux qed jgħidlek ħajsiru mal-Knisja, daw is-sinjali li jsiru mad-dinja. Hemm id-doni tal-mirakli, imma dan mhux hu. Hemm id-doni tal-lingwi, imma dan mhux hu. Hemm id-doni tal-fejqan, imma dan mhux hu. Hemm id-doni bil-Ingliż jgħidlek the working of miracles li tħaddem il-mirakli u li tkeċċi xjatinija waħda minnhom, jaqa' taħt miraklu dak. Però dan mhux hu. Għax dan mhux fil-Knisja. Dawn huma il-Knisja qed ixxandar l-Evanġelu fid-dinja. Jiġifieri l-kunċett fejn qed iseħħ da huwa differenti. Ma jfissirx li fil-Knisja ma jsirux. Fil-Knisja issa jsiru wkoll daqsxejn prinċipju differenti. L-amministrazzjoni differenti. L-istess Spiritu Santu, ovvjament, imma l-amministrazzjoni differenti. Hawnhekk aħna morru fl-ewwel Korintin 12. L-ewwel Korintin 12. Min vers 4. Hemm imbagħad diversi doni. Ismawni, Ġesu dak qalu ma sinjali, mhux doni. Gifts you give to your children. Signs are for unbelievers. Jesus said these signs, not these gifts. Dawn is-sinjali, mhux dawn id-doni. Id-doni gift tagħtiha lil-ibnek. Alla mela l-Knisja tiegħu bid-doni. Imma l-Knisja suppost il-dinja isservi ta' sinjal u sinjali soprannaturali. Amen aħwa? Halleluja. Hemm imbagħad diversi doni imma l-istess wieħed huwa l-Ispiritu. Hemm diversi ministeri imma l-istess wieħed u l-mulej. Da kollu issa fil-Knisja. Mhux barra fid-dinja, hemmhekk batom fid-dinja. Man-nazzjonijiet kollha. Hawnhekk qed jitkellem fih dan il-Knisja. Għalkemm it-tnejn qawwa tal-Ispiritu Santu qed topera, però ma' min qed iseħħ u ma' żewġ minn nies differenti. Wieħed nista' patt u l-ieħor nista' bla patt. Amen? Hemm diversi ħidmiet imma l-istess Alla li jaħdem kollox f'kull ħadd. Li l-wieħed tingħata r-revelazzjoni tal-Ispirtu għal ġid ta' kulħadd, li l-wieħed kliem l-erf bil-istess Spiritu, li l-ieħor il-kelma tas-sapjenza mill-istess Spiritu, li l-ieħor il-fidi bil-istess Spiritu, li l-ieħor id-don tal-fejqan mill-istess Spiritu, li l-ieħor is-seta tal-mirakli, li l-ieħor id-don tal-profezija, li l-ieħor id-don tal-għażla tal-Ispirti, li l-ieħor id-diversità tal-isna u li l-ieħor it-tifsir tal-isna. Dan kollu jaħdem l-istess Spiritu, jew Spiritu Santu, li qassam bil kull wieħed kif joġob lilu hawnhekk fih dan il-Knisja. Amen? Issa, morru fil-ktieb ta' Mattew 11. Mattew kapitlu 11. Anzi, qabel ma morru Mattew, insomma morru Mattew 11, la mortu hemm issa. Ħalli ma noqgħodux naqilbu channels. Meta konna id-dar, ma kont għad id-dar, kien konna remote control tal-Grundik. U jiena u għommi competition, minna għallab l-iktar ċinis. Anyway, illum il-ġurnata kollox
flat screen. Jon kella Facebook. Anyway. Vers wieħed. Imbagħad Ġesu temm jagħti daw it-twissijiet li tnax id-dixxipli tiegħu talaq minn hemm biex jippridka fil-biet tagħhom. Ġwanni li kien il-ħabs sama bl-emejjel tal-Messija. U bata għandu 2 mid-dixxipli tiegħu u qallu: Int huwa dak li għandu jiġi jew nistennew lil ħadd ieħor. Issa, għal dawk li intom mitħla mal-Vanġelu, taf li meta Ġesu Kristu ġi biex jitgħammed, Ġwan il-Battista propju kien dak li ippunta l-nies għallu għarawh li dak li ġej huwa l-ħaruf tal-Alla. Sewwa? Imma mid-dera ġralu xi ħaġa bej dak l-event u hawnhekk ġralu xi ħaġa Ġwanni. Wis probabbli offenda ruħu. Għax wis probabbli pretenda li Ġesu jiġi u jeħles il-ħabsin minn ġewwa l-ħabs. Mhux hekk qed jipridka? Mela mhux hu la ma ħallesnix. Anyway. U mid-dera kellu opportunità biex jiġi offiż. U jispiċċa jmur il-fellowship ta' dak kollha li huma offenduti. Mela. Ġesu wieġebu qalilhom. Le, mhux għalikom żgur li le, intom u laqqas f'Malta waw, dex dawk pajjiż ieħor. Hallelujah. It's getting hot in Malta. Okay. Inti huwa dak li għandu jiġi jew nistennew lil ħadd ieħor. Ġesu wieġeb qalilhom. Dan id-dixxipli ta' Ġwan il-Battista, ovvjament, irid ikun żgur jekk Ġesu hux il-Messija. Isma'wa. Morru u għatu lil Ġwanni l-aħbar ta' dak li qiegħed id-din tisimgħu u taraw. L-omja jaraw. Aħna il-Kristjani kollha, bil-pastors kollha, bil-assessin kollha, bil-ministri kollha ta' dawk li suppost jissejħu ministri tal-Vanġelu, kollha jemnu Lut 13 vers 8. Li Ġesu huwa l-istess il-bieraħ, huwa l-istess illum, huwa l-istess għada, huwa dejjem. Ġesu ma jinbidilx, il-bniedem jinbidel. U kelli nqajjem dan il-punt illum għaliex ħafna Kristjani, number 1 hemm ħafna ma jippritkaw qatt il-Vanġelu. Number 2 għandek bosta li għalkemm jippritkaw u grazzi mulej u komplu pritkaw, imma ma jistennew qatt li jseħħ xejn rigward soprannaturali, sinjali u ġubijiet. Allura il-Knisja tiġi imqajma, imfakra li dawn huma bħalma ħanaraw f'Mark 7:27. Li dawn huma propju il-ħobs tiegħek. Kont taf li dan ħobs? Kemm hu ħelu Ġesu? Il-mirakli ilu ħobs. Mela stejk xi sejjaħlu? Jekk ġifieri daqshekk sempliċi l-mulej, isma'wni aħwa, please. Predikatur għallim Kristjan, ministru, għajlu ġidri, iktar ma jagħmel ilek diffiċli biex tifhem il-Vanġelu, iktar mhux ikkwalifikat biex ikun ministru tal-Vanġelu. Il-Vanġelu jrid ikun ħaġa li jista' jifhmu kulħadd. L-Iskrittura tgħid permezz ta' trabi jiġi mxandar. M'hemm bżonn tkun ilek tiġi sena Revera Blab. Tista' tiġi tkun ġejt u twilit minn ġdid illum. U l-fatt li taf li Ġesu meslek ħajtek twilit minn ġdid fejqek ħelsek, that's all. Mhux that's all li ġifieri waqaf hemm isamur lura d-dinja, ġifieri that's all diġà għandek xhieda. Diġà għandek testimonjanza ta' Ġesu ħaj. Dak mhux xandar. Tajjeb li tagħmel il-courses u għamlu l-courses kollha kemm minnkom. Imma għandek nies f'ħajtek
li tittilħaqhom mill-aktar fis possibbli aħwa. Ħanejlek jiena m'għandix ħaġla biex immur il-ġenna, però meta nara l-affarijiet kif qed jitwettqu madwarna, aħna qegħdin fuq ħajta biex tfaqqa it-tielet gwerra dinjija. U tielet gwerra dinjija tiġà bdiet biex kunu tafu. Għada ma skalax mad-dinja kollha, imma ftakar li r-Russja u l-Ukrajna qegħdin fi gwerra kontinwa. Iżrael mal-Palestinjani, mal-Hamas, mal-Iran għaddejja u qed tikber. Ir-Russja qed tiżeffen fin-nofs man-Nord Korea, maċ-Ċina, mat-Turkija, x'qed jiġri? L-Amerika, Sirja, daw. Aħna jekk Alla ma jħenx għal din il-ġenerazzjoni, jiena u inti hemm ċans kbir li ngħixu u ngħaddu minn tielet gwerra dinjija li bħala qatt ma rat id-dinja. Di bomba mhux imutu 50 ruħ, imutu 5 miljun ruħ bomba waħda. Mela hemm urġenza biex dan il-Vanġelu jiġi mxandar u mugri. Demostrat quddiem in-nazzjonijiet. Amen. Ġesu weġib qalilhom morru u għatu lil ġwanni l-aħbar li dak li qegħdin tissimgħu u taraw. Eżis Kristjani Maltin u Għawċi, saċerdoti, patrijiet, sorijiet, isqfijiet, pastors, diakni, elders, apostoli, profeti, kristjani. Il-Vanġelu mhux biss tissimgħu. Il-Vanġelu Ġesu wieħed li fejn dan il-Vanġelu jiġi mxandar tara il-qawwa tal-Alla. Tidher il-qawwa tal-Alla. U jekk jinbidel xi ħaġa ftakar din, int imdilt mhux Alla. Għalhekk imbagħad in-nies xi wħud isiru cessationists. Għax ma rax u għax ma ħass, mela mhux veru. Qed tgiddibx l-Alla. Tbiddilx il-Bibja biex takkomoda il-failure tiegħek. That's tough. Don't change the eternal truth of the Word of God to accommodate your failure. If you failed, rise up, humble yourself, umilja ruħok u jgħidu, Lord, where am I missing it? Mulej fejn qed nimmissja? What must I apply in my life? X'għandi bżonn napplika f'ħajti biex dak li int wet jien naraħ, intet li dan narawhom. U toħroġx b'teoriji minn l-infern li daw kienu biss l-apostli. You know who made up those theories? People who failed and lived the rest of their life failed. It didn't work for me, therefore. Ma ħadmet xalija mela imbidel Alla, imbidlet il-Bibja, mhux veru għadevejja, mhux veru jsir mirakli, mhux veru jkeċċu xjati. Mhux veru jsiru l-mirakli. Mhux veru jaqgħu taħt il-qawwa tal-Alla u jinbidlu. Let me tell you something. Cameras, please give me cameras. If where you go, the Jesus that you hear about does not heal, deliver, change life, come to this church. My Jesus does all of this. Jekk int fejn tmur,
sew kattolku, protestant, ortodoss, evangeliku. U l-Ġesu li inti tisma' bih la jfejjaq, la jeħles, la jitrasformak, la jaħilsek mix-xjatten u jaħilsek mis-saħtiet. La jimlik bil-Spiritu Santu, la jbiddilek ħajtek. Jekk dan il-Ġesu li inti tisma' hekk jagħmel, dak il-Ġesu ma jeżistix. Ejja għaw river of love u ejja wara bajnejk il-Ġesu Kristu ħaj. Għal Ġesu Kristu ħaj ta' river of love. Fejja jeħles in-nies mix-xjaten, jeħles in-nies mis-saħtiet, mill-mammuliet, mill-qawwa tad-demonju, jibna n-nies bil-Spiritu Santu jimtlew bil-lingwi ġodda. Halleluja, jaraw fejqanu l-ħelsin u jaraw xhieda li Ġesu Kristu huwa vera xoxtu ħaj. Halleluja! Amen. Is the truth. U jekk xi ħadd ħalih minn xi ħaġa li qed, sinjal li Alla nigżek. Jekk jien nifejlja f'xi area, ara ma xi ħadd minnkom ibiddel il-Vanġelu li dejjem smajtu minn fuq dan il-pulptu. Jien minix l-epitomija tal-Vanġelu, number one. Minix l-istandard tal-Kristjaneżmu, però jien bniedem li ma nagħmel skuża, I excuse nothing. I excuse no failure. If I missed it, I continue to press on. Inkompli nimxi l-qudiem biex nilħaq dak kollu li Kristu għandu għalija. Ma passer jiena tlab ma xi ħadd ma fiex. Erġa' itlob ma xi ħadd ieħor. Isimgħuni. Darba kien hawn passer Malta ħabib tiegħi għadu ħajlu minn ġurnata ma m'għadux passer knisja. U kellu issue, kellu challenge fuq affarijiet ta' fejqan u mirakli. Minħabba d-denominazzjoni li kien ġej minna. U għetlu ħanejlek, brother. U ġviri, he was sweet. Xi kultant ħanejlek ċertu nies ma jaraw ċertu affarijiet għax ma jafux aħjar, ta' m'għandhomx tagħlim. T'għandux for granted da, intom mhux kull ma titalmu hawnhekk jitalmu kull knisja u kull komunità u kull fellowship li tiżisti pajjiżna da. Kieku tajjeb. U jgħallek kikun. Imma għaw nies li ma jafux għas sempliċement ma jisimawx. ċertu tal-lim ma jisimawx. Allura da għalli ma allura għalli aħna ġili tlabna u marajna l-ħatifi. Għetlu inti kemm il-darba ipredkajt il-Vangelu, għalli u ħafna drabi, infatti dur id-dinja ipredka il-Vangelu. Għetlu kull meta predkajt il-Vangelu dejjem kollha salvaw, għalli le. Għetlu waqaf tipredka il-Vangelu, għax mhux kollha dejjem salvaw. Għalli tassew. Għalli għallimtni ġi ħaġa, mela brother. Xogħlok hija tippredka, temmen u tistenna l-Alla jopera. U ħanejda bimħabba, għax ħabib tiegħi kien ġej minn denominazzjoni Battista li jemnu lill-mirakli spiċċa. U kien pastor. Imma bħalu għaw minn f'kull kamp. Il-Vanġelu mingħajr qawwa huwa biss teorija. Infatti, Alla qatt ma kellu dak it-tip ta' Vanġelu f'moħħu. Il-Vanġelu mingħajr il-qawwa soprannaturali huwa biss teorija. Kemm hawn knejjes f'Malta ta' kull denominazzjoni, b'kull rispettu minħabba speċjalment anka xi wħud evanġeliċi, bosta kattolċi, kemm il-darba tiġi mxandra li l-bniedem għandu bżonn jitwilet miġdi? Kunu onesti, kunu onesti. Kemm hawn minnkom meta intom tmorru kontu il-Knisja Kattolika Rumana, kunu onesti. Rajtu nies jagħtu ħajjithom minn Ġesu Kristu, hemmhekk. Qatt
kemm hawn minnkom rajtu nies jinħelsu minn xjaten. Qatt. Kemm hawn minnkom rajtu nies ifiqu. Tgħid Ġesu jmur hemm. Però uj, mhux qed inkun kattiv, biex inkun kattiv, hija l-verità assoluta ta' di. Ma anke ċertu knies evanġeliċi l-istess ta'. Qatt ma tara fejqan, qatt ma tara neħelsin, qatt ma tara nies jagħtu ħajjithom il-Kristu, qatt ma tara nies jintlew bl-Ispiritu Santu. Dik il-Knisja, hekk msejħa Knisja, aħjar tkun magħluqa. Aħjar tkun magħluqa. Għax kull ma hija biss social club. Anka l-kelma Knisja hija kelma ekklesija li tfisser governanza militari biex taħkem u tirrenja. Mhux nisfnu mad-demonji u nippruvaw noġbu u nilaqu u nibżgħu noffendu għax hemm min jieħu għalih jekk tgħidu l-verità. Sinjal li m'għandu ma kellux il-grazzja li jkun msejjaħ biex ikun salvat. Kompli. Mexxi. Next. Ġesu wieġeb u qalilhom morru għatu lil Ġwanni l-aħbar li dak li qegħdin tissimgħu u taraw. Morru fuq YouTube. Morru fuq il-Channel River of Love, Malta. Taraw testimonjanzi ta' fejqan, mirakli, ħelsin. Anzi għandna ruxma ta' videos ta' nies jinħelsu mix-xitan ma ħriġnihomx. Ma ħriġnihomx għaliex basta jistħu. Ara dak ħareġ l-xitan. Inti x'tippreferi li joħorġu li jżommulu? X'nibża da ma jmux joħroġ l-xitan mela żommu qalbek ħabiżu noħorġu lekx. Għamel collection. Ara ħammu l-Knisja l-oħra x'hemmhekk ma jħorġuhomx, hemmhekk kulħadd iżommhom. Have fun. What a pity. L-omja jaraw it-sapop jimxu, il-lebrużi jfiqu, it-torox jisimgħu daw kollha sinjali u mirakli. Il-mejtin iqumu, l-Evanġelju li nxandar il-foqra u ħin ju minn ma jitfixkilx, minn ma joħħux għalih ġifieri, minn ħabba fija. Kemm inti imbierek li inti tisma' dal-kliem u jekk inti qed titfixkel jew ħadd għalik fuq xi ħaġa, qgħod attent għax ħadd titlef kollox. Għax hawnhekk Ġesu qal ħin ju minn ma joħħux għalih ħadaw iċ-ċeċċati, ma joħħux għalih imħabba l-Vanġelju qed jiġi mixandar. Il-Vanġelju jaqtak. Imma bħal xabla x'hekk tgħid il-kelma. Imma wkoll imbagħad l-imħabba Alla tfejqek. Amen. Morru fi ktieb ta' l-ewwel Korintin 4. Hallelujah. Are you okay, boys and girls? Mela, millum il-qoddim kif toħorġu minn dan il-post, għada intom, għax ovvjament ħafna minnkom għada il-lejja tmorru torqdu. Jekk m'intomx ħadd tmorru ovvjament intu titolbu fuq il-mara jew fuq ir-raġel jew fuq il-kelb jew fuq it-tfal jew fuq il-qattus. U x'għandrulhom il-Vanġelu tagħmilhom altar call. Mbagħad wara toħdu mbagħad salvaħħom u taħliżhom jgħidulhom issa now give me an offering. Nċajta. That's a dumb joke. Imma might as well tagħmel full service mbagħad. That was a joke. Il-Vanġelu jiġi mxandar b'xej u huwa b'xej għal kulħadd. Avolja b'xej għalik ta' għax l-Alla swielu kollox. Aħna meta nagħtu l-offerti u għandna nagħtu l-offerti biex il-Vanġelu propju jkompli jiġi mxandar. Għax meta jkun hemm ix-xogħol tal-mulej, li s-salva huwa b'xejn, li tfiq huwa b'xejn, li jkollok miraklu u tirħeles huwa kollu b'xejn. Però biex ixxandar dak kollu
kollu bil-flus. Kollok program fuq television, flus. Jek tmur missjoni, flus. Jek tittejn xogħol missjonarju, flus. Kollox flus. Imma il-flus jintuża mbagħad għas-saltna. Amen. Tant hawn nies u xogħod minnkom tant l-istess tonf u affarijiet fuq ċoċati. Min jaf kemm xtrajtu affarijiet li l-lum il-ġurnata kollha qegħdin xirokna ta' fil-garax jew f'xi storage. U kontant ritta del-ħaġa jent. Illum il-ġurnata ġorret rab. Dak li inti tinvesti fil-Vanġelu jibqa' dejjem. Amen naħwa. Għalhekk battilkom mela. L-ewwel Timotju 4 vers 20 nisimgħuha. L-ewwel Korintin 4 vers 20. Tgħidlek, għax is-saltna Talla mhijiex fit patch peach. Is-saltna Talla mhijiex fit patch peach imma fil-qawwa. X'qawwa? Il-qawwa soprannaturali tal-Ispiritu Santu. Fil-ktieb ta' Efesin 2 vers 6 tgħidlek jiena u inti ġejna imqajma flimkien ma' Kristu Ġesu u miegħu aħna ġejna poġġuti fuq l-ola sema, fuq l-ola qawwa, fuq l-ola ħakma, fuq l-ola awtorità. Għaliex jiena u inti fil-veru sens tal-kelma bħala ibn Alla fi Kristu jiena u inti msejħa biex nirrenjaw mis-sema fuq l-art. U meta nġibu l-fejqan, meta naraw il-mirakli, meta naraw ninħelsu, taf xo tagħmel is-saltna Talla taffeċ is-saltna ta' dlamijiet. Amen. Kulħadd bil-wifqa. Irċevejtu xi ħaġa llejla? Għaw xaħat l-lejla il pastor jina nixtieq nagħti ħajti lil Ġesu Kristu għal dik. Għaw xaħat tixtieq tagħti ħajtek lil Kristu llum għall-ewwel darba. Għaw xaħat tixtieq titwilet miġdied għadek qatt ma twilet miġdied għal dik. Praise God. Ħanet talba din it-talba qiegħda minn qalbek. U dit talba irrifletti x'ħatejt hija talba ta' salvazzjoni u jekk ħatejda tgħidix bħal papagal qiegħda minn qalbek. Għax jekk ħatejda minn qalbek din ħadħollu torbot inti is-salvax jew le. Xi darba jiena int ħammutu 100% sure that prophecy will happen. Jekk ma niġux rebċel. Għalhekk kun lest. Mhux xi darba ħan ipprepara, għejx preparat. Għejx dejjem ippreparat. U xogħod minnkom xi preparati, din ngħidilkom għaliex? Mhux għax ma ntux it-talba tas-salvazzjoni, għax m'hemmx maħfra f'qalbkom għal min weġġakom. U dik hija pożizzjoni kera għal Kristjan biex ikun fiha, Jekk m'għandekx maħfra f'qalbek, uqgħod attejn. U jekk inti trid tinħeles meta taħfer, l-ewwel persuna li taħles hija lilek innifsek. U ħafna Kristjani jaħlu f'din. Ħelsu mill-pornografija, ħelsu mid-droga u ma ħelsux minn nuqqas maħfra. U meta x-xitan jaf li inti ma ħfirx għax hemm weġġa, x-xitan jiġi bid-dritt b'wiċċu minn quddiem ippoppa sidra daqsiex u jgħidlek jien għandi dritt noppressak lejlek. U Alla ma jista' jagħmellek xejn għax inti tagħtini jett sħiħ biex nippressak. Aħfer. Mela ħanejdu żewġ talbiet, talba ta' salvazzjoni u minn qalbek li ħad taħfer ħad irrilisja u taħles lilek innifsek. Kejdi talba warajja minn Missir Qaddis. Grazzi ta' ibnek Ġesu Kristu. Ningrazzjak mulej tal-imħabba kbira tiegħek, tal-grazzja kbira tiegħek, tal-ħnina kbira tiegħek. Ġesu, aħfir li d-nobiti. Mulej nemmen klimek stess li inti triq
أنت الحياة وأنت الفيريتا. وخات ما يسيبرات المسيريك مش بيرمستياك. ده نمن مولاي عليك نيدلك من قلبي أغفر لي نبيتي نندم إسستس من نبيتي كلها ونطلبك انفادي لي حياتي بالإسبريتو السانتو. مولاي نعرف لشي ضربة دي الحياة تيجي في تميم، إما نعرف لمتى تسبتش دي الحياة مناو تبدأ الحياة أترنا مياك. عليك مولاي جسو يريد نكون زغور لينا مغفور مولد من جديد وسلفات. نم بقلبي كله لجسوع انت اللي بنت للهاي متليه فوق الصليب وبرمست الموت والقوم انتياك انت سلفيتني. جسو grazie عش برمستياك اللومين سلفات نبيتي مغفورة وملوم القدام مولاي اللومين كونش داك ليتنيت أتين الصحة هنعيش عليك. أعطيني الصحة باش ملوم القدام ما نخرس لورا ما نخرس القدام نعيش عليك بالقوة الإسبريتو السانتو اللي تمر فيها. ومولاي قدام ملوم القدام وكل يريد نعيش هيلس من أفيزي في قلبي لي شخط لي بنيدم لي بنيدم لي ناس اللي وجعوني عليك من قلبي نديتشيدي إسستيس لديك البرسونة دوك البرسوني من الساس دان المومنت ستيس خان ريليسيون خان باركهم ومن قلبي نغفر لهم. مولاي من قلبي سستيس نغفر التالي برسونة نغفر التالي ناس نغفر التالي مرة نغفر داك التالي راجل نغفر له من قلبي في اسم يسوع كريستوس في اسم يسوع كريستوس. سكول خاتي يتورايا من قلبك يسستس اللوم ليه اللوم ينسيح ابنك ابن الله في كريستوس يسوع. اللوم ينسيح انولد من جديد كرياتورة جديدة تا كريستو كريستيان وين رايد بعينيا اشتايت الكلمة تياك سمعت بودنيا وامنت بقلبي لي ين مبعوت منك بش كل فين نمور ناتي شيدة حية جيسو كريستو نشندر الفانجيلو ونستنى متى هنشندر ده الفانجيلو ناس حيفيقوا ناس حينخلصوا من الشعتن ياك يكون شخات لي كله معمول فوق هايتو داك الهيني النافلي عند القوة جيسو كريستو والأوتوريتا بش نخلصها من الحكمة الشيطان فوق داك البوست في اسم يسوع كريستوس. انت تعيتني دين القوة ودين الأوتوريتا مش متى نشندر للاسمك جسوم الناس يمنوا يسمعوا ويراوا وملوا من القديم متى نشندر أتي يوم الجراتسيا بش يمنوا ينو كول نمن وين خنارة وهم هيراوا كول. اللوم ينعمل سويتش مش متى نبدأ نشندر الفانجيلو نتكلم فوق يسوع الناس حيفيقوا الناس حينهلسوا الناس حيجوا سلفاتي القوة الإسبريتو السانتو تنزل فوقهم وقعدتوا تكتر ما حيتي وحيتهم تقبل السكتر وزاني مولاي دان مش بالسقة تياي يوميرتو تياي دان بالسقة تياك مولاي الجلوريا تياك نصير في اسم يسوع كريستوس نزلت. أمين 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 هاليلويا جلوريا للمولاي آمين. Thank you Jesus. خلينا عليكم أخرى ادعوا لديكم Spirito Adis grazie اللوم البوبلو تياك سما مولاي اللوم الكلمة جيت بريتكاتا تشارا بلا تلاقي دان كل مرتو تياك مولاي شخنا من عيرك ما احنا شيء ما احنا كاباتشي لشيء ما بالسخة تياك احنا نفلهو الكلش عليك استس مولاي نريليس القوة الاسبريتو السانتو فوق داو خوتو كل اللي تسمعوه وداوك اللي عندهم العطش والجوع اللي يتراو باليوتيوب وفيسبوك داك اللي عندهم العطش والجوع اللي تسمعوا ويتراو مولاي نخلهم من كل مضمة الديمونيو
Fissem Ġesu Kristu. Nikmanda kull spiritu ħażin u kull spiritu qarri, imniġġes, spiritu ta' oppressjoni, rejection, abbuż. Nikmandak biex jitlaq minn fuqek issa stess fissem Ġesu Kristu. Kull forma ta' mart li aksitlek ħajtek, kull uġieħ, mart, kankru, uġieħ fl-għadam, uġieħ fil-joints, uġieħ fil-muskoli, mart u viruses, I curse every sickness and every virus attacking your body right now. And I command it to leave you right now in Jesus' name. Now be healed. Jesus heals you. Be healed right now in Jesus' name. Start giving thanks to God. Thank you, Lord, for healing people right now. Eyes be open. Deaf ears be open with name Fethu. In the name of Jesus. Eyesight be restored right now in the name of Jesus. Hallelujah. Problems with joints. Arthritis. Somebody is healed from arthritis right now. Arthritis in the bones. In Jesus' name, be healed right now. Kun infejja min artrite. Kun infej assa stess. Fissem Kristu. Every spirit of fear and torment that has tormented you, I command it to come out and leave you right now. In Jesus' name. Renounce and reject what has been oppressing you today. Ir-renunċa u r-riġetta minn fommok dak li kienet joppressak qabel. Jekk kellek xi vizzju ħażin, renounce it right now in the name of Jesus. Jekk hux droga, pornografija, jekk hux sessualità morali, jekk hux adulteru, jekk hux zina, jekk hux lob tal-azzard, jekk kellek xi ħagma fuq ħajtek, if you are oppressed by any of these things, diabolical things in your life, right now renounce it from your life. The power of the Holy Spirit touches you, and at the count of 3, I release you free right now. 1, 2, 3. Free! In Jesus' name. Be free right now. In the name of Jesus. Be free right now in Jesus' name. Jesus is alive. Il-kull gloria, kull onur u kull tifħir jirċivija Ġesu Kristu u ħadd iktar. Hallelujah. Hallelujah. Amen, 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 amen. Hallelujah. God bless you, aħwa. God bless you, YouTube, Facebook. God bless you. Ejjew dal-weekend, ejjew istennew il-qawwa tal-mulej, ejjew irċievu u ġibu ġewad magħkom, il-paċi magħkom narawkom. God bless you. Hallelujah. Thank you.